ntubakira mu kutugwitu gwa Kashari Mbarara News waba notwenda nubasa okutushanga mu kutugwitu za YouTube oshakinge Kashari Mbarara News. Mwenu twatayayisa omukyara ayine obusasi ayine omwana we reka atweyanjurire abase kutugambira obusasi bwayi nabo twakwakira. Amazina Imirembe Sara kuruga mu Rwizwera apa wodi karwaza umwana wanje Kashasho Mutuma twaza Mbarara baremwe batsimbika umurumurago batujyanga umwana ogwe no kushemezwa ibiro bitari byahare kandi hati ecyandetaha mu kutogo gumbase kundeba no kumva ubuyambi umwana wanje mu wikeje atandije kushasha munonga yanyerarukiriza yateka muno kutana kabu mukeshagama gwenu okwamukago kubanyize gungarukeyo ndeba ngwe birebyo tinza kubisya ko kwija gunda kukirize abazira kisambase kunyamba base kurasa umwana ogwo kumugarayo abo sente zibanshabire kandi zita kwe basizanye. Mwenu bakakushaba sente zingayi kugira ngo bamukoreho omwana ogu amazina je bamwita Tweriro Decius nashomera muri Wizwera Parents bakatushaba miliyoni 23 emitwaro mushanju 11. Okay, so ninjira abantu mwena abo kutureba a screen age nanga abo kutureba okushasha kutahaho kandi erizoba ahashasha ogumushiki n'incyakare niwe nanga nahabasa kushasha umuzire wawe nanga nahabasa kushasha umwana wawe mwenu reka twatire hamwe tubase kuyamba ogumwana. Odesius no basa kugambaho no shome cyakanga Chankaga ushome cyamukago ine myaka inga umwana ayine myaka 12 n'umwana muto nashoma mwenu reka twatanire hamwe tubase kuyamba ubwo mwana ubundi akarga mu muntu w'amani okuyamba tukujyana ayamba umuntu yine obuyambi bwona wabone 10 tuzabasa kusevinga umwana ubwo mwenu nyabo umuntu wakubasa kubana yinda ko buyambi nabasa kuburabye. Enamba yanje Yesu erzuro mushanju 8 8 kaga na mukaga erzuro mushanju 8 kaga na mukaga ya Airtel erzuro mushanju 5 2 kinana ni 5 08 kaga nemwe abirnina 0 mushanju 5 2 08 kaga nemwe abirnina amazina Imirembe Sara. Enamba zesimu ziriya screen aho nozireba nobasa okutsindikiraho obutumwa iyo kikuru confirming amazina Imirembe Sara obuyambi bwawe nguza kuba ngutukira rusita iba kwerize linka here kwetaga sente eji niyo rusiti eyiba mushabire erikwetagwa sente zikwetagwa okushemeza ogo mwana kurebeka ngo yagira amagara kurebeka je aha so njijo rusiti mwenu owakubananda kutikirira ondijo no basa kutera esomo zitu ziriya screen ahasaho nanga no basa kuza YouTube osakinge Kashari Mbarara News nitwentwija okwikirira ntwereza obuyambi bwona obworabe noyenda nasigara ndi Geoffrey Bamwine mwebara mnongo.